Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo tugiye kuba tuba updatinga rero tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko by'amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Kigali News rero nizere ko muri tayari ibintu tugiye kuba tubyinjiranamo gatano kuri gatano. Mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru rero turaza gutangira dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye dore yuko ari abantu b'agaciro gakomeye cyane kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Tubaha ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye rero kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze ubwo ku mugabane Burayi twamaze kubaha ikaze by'umwihariko duhaye ikaze abantu badukurikira bari hano Canada, Ububiligi, Ufaransa ndetse na Australia. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Amakuru rero tugarutseho by'umwihariko n'amakuru akomeye cyane mutagomba gucikwa kuko rwose muraza kunyemera dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi mbabwire imirwano ikomeye cyane yongeye kuba rwose mu bice bya Zamanamo Masiko zone ku gitero gikomeye cyane cyashaka by'umwihariko kuba kigabwa mu bice biyobowe n'igisirikare n'ubundi cya M23 bikaba ari ibice n'ubundi bya Masiko zone. Rero biza kuba ngombwa yuko ibitero igisirikare cya M23 kibisubiza inyuma mu buryo bwihuse cyane. Ngira ngo amakuru tugiye kuba twinjiramo ariko kandi muraza kunyemera tubakomoze imirwano ikomeye cyane yongeye kuba ahitwa Kamituga ni muri za Mwenga. Kamituga muri Mwenga hongeye kuba imirwano ikomeye cyane, ni imirwano isize igisirikare cya M23 cyitwaye neza cyane akiza kwatsinda bikomeye ingabo za FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babone operation rero yamaze igihe gito kingana n'iminota igera kuri 45. Turaza kuba tuva imuzi n'imuzingo muri ano makuru yacu, turaza kubabwira byinshi, muraza kunyemera tubabwire yuko nyamuneka mu bice bya hano za Uvira ibintu byahinduye isura, abaturage batangiye kugira ubwoba ndetse benshi muri bo bakaba batangiye no guhunga. Impamvu y'ibi byose akaba ari uko isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora kuza kwa ibindi urugamba rushobora kuza gufata indi ntera nyuma yuko icyitwa abarundi na FARDC bashobora kuza kugaruka muri no mujyi wa Uvira. Turaza gusimbukira hitwa Mikalatini mu Minembwe habyukiye imirwano ikomeye cyane yahanganishaga M23 ndetse na FARDC. Ikaba ari imirwano yafatiwemo byinshi, yaguyemo byinshi, turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzingo ariko kandi turaza kuba tubabwira amakuru menshi by'umwihariko kuko ahitwa Mambasa muri teritwari ya Rubero habayeho kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Ni amakuru by'umwihariko angezeho izo ni Wazalendo zagabye ibitero kuri M23. Turaje tubyinjiremo tubabwire operation idasanze igisirikare cya M23 cyakoze muri bice. Turaza kujya ahitwa Kamanyora hongeye kumvikana amasasu menshi nyuma yuko M23 isuye inyuma. Amakuru nayo arimo agenda atugeraho isa amasasu menshi yaba ari abarundi nk'uko abaturage bigaragambyaga bavuga ko FARDC itari bwagahenge cyangwa na amasasu ya FARDC ya M23 muri rusange. Turaza kuba twikomozo tubiva imuzi n'imuzingo, turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye muri muheto amasuko yakozwe. Amakuru nayo yatugezeho turavuga tuti nyamara turaza kugenda tubibagezaho gatano kuri gatanu. Nyemera rero by'umwihariko nanone muri ano makuru nze kukubwira yuko bamwita Lieutenant Colonel Kanonko Louise Subina yitabye Imana, urwibutso rw'umusirikare w'ikirenga mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se y'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo nako iyi nkuru duhita twinjiramo mu buryo bwihuse cyane kugira ngo tubanze tubabwire uyu muntu uwo ari we. Yes, no kuvuga rero by'umwihariko ku itariki 20 z'ukwa 12 nibwo Lieutenant Colonel Kanonko Louise Subine umwe mu basirikare b'indashyikirwa mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguye ku rugamba itangiye igihugu cye. Yari akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge avukira mu misozi miremire rero y'Iminembwe, akaba yarasize izina ikomeye cyane mu mateka intambara by'umwihariko n'umutekano w'igihugu.
Lieutenant Colonel Kanonko rero yaguye mu mirwano ikaze yabiraga mu gace ka Benin mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, aho by'umwihariko yarayoboye ingabo za FARDC mu ntambara bari bahanganyemo n'inyeshyamba za ADF, umutwe w'iterabwoba rero ukomoka by'umwihariko muri Uganda. Urupfu rwe rero rwabaye igihombo gikomeye cyane ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, nk'uko abaturage b'iki gihugu babivuga, kuko ngo yari umwe mu basirikare bari bizewe cyane mu gucunga umutekano w'igihugu. Uyu musirikare rero w'intwari yinjiye mu gisirikare mu 1994 na gatandatu perito, mu gihe umutwe wa FDLR watangizaga intambara yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Mobutu Seseko Kangwendo wa Zabanga. Yinjiriye mu gisirikare rero ahitwa Kidote, aho yahise agaragaza ubutwari, ubwitange n'ubushobozi budasanzwe byatumye azamuka mu mapeti mu gihe gito akanahabwa n'inshingano zikomeye cyane. Mbere rero yo kwinjizwa burundu mu ngabo za FARDC, Lieutenant Colonel Kanonko yabaye umwe mu mitwe itandukanye igiye itandukanye yitwaje intwaro, aho yamenyekanye cyane mu mutwe uzi nka 47 cyangwa se 47 wari uyobowe n'uwitwa Dada, anaba umwe mu bagize Gumino ya mbere, wari uyoboye yari yobowe na Colonel Vananti Bisago afatanyije na General Rukundo Michel Michael cyangwa se Mike, ubwo ni makanika. Hagati ya 2007 rero na 2010, mbere y'uko uyu mutwe winjizwa mu ngabo za leta ya Kinshasa, muri uru rugendo rwa gisirikare Lieutenant Colonel Kanonko yarwanye intambara nyinshi mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu misozi miremire y'Iminembwe, mu karere ka Uvira no mu tundi duce twa Kivu Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Uburambe rero bwe mu bya gisirikare n'ubushobozi bwo kuyobora byatumye agirirwa icyizere cyo guhabwa inshingano mu rwego rwo hejuru, aho yagizwe komanda by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi rero izina rya Lieutenant Colonel Kanonko wize rikomeje kuba iry'intwari mu gisirikare, wari usanzwe n'ubundi yitanga agira ubutwari n'urukundo ruhebuje, yakundaga igihugu cye, yanatabarutse rero asize umurage ukomeye wo kwitekerezaho ku basirikare uyu munsi ndetse n'urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nyamuneka ku rundi ruhande ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangaza amakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira
inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye societe civile mu nzego z'abapere n'ahitwa za Buswaga
umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini perezida wa societe civile muri teritwari ya Rubero yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi